Iki gikorwa cyahuje inzego zose zagize uruhare mu gikorwa cyo kurwanya malaria, haterwa imiti irwanya malaria mu mazu y'abaturage bo mu turere twa Bugesera, Gisagara na Nyagatare, cyatangiye muri Nzeri kikarangira mu Kwakira uyu mwaka. Muri 2012 utu turere twazaga ku isonga mu kuzahazwa n'indwara ya malaria. Iyi ikaba ariyo mpamvu yatumye hafatwa icyemezo cyo gutera umuti urwanya malaria mu mazu y'abaturage bo muri utu turere. Imibare yashyizwe ahagaragara n'utu turere igaragaza ko iyi miti yagabanyije malaria ku kigero cyo hejuru ya 70%. Emmanuel Hakizimana ushinzwe kurwanya malaria muri RBC avuga ko hari ingamba zo kurwanya iyo ndwara igacika burundu, zimwe muri zo akaba ari ugutanga inzitiramibu ziteye umuti. Ubwo twatekereza yuko ari ngombwa ko twongera kongera ubundi buryo twakoreshaga mu kwirinda malaria cyangwa gutanga inzitiramibu. Ngira ngo nk'uyu mwaka hari gahunda yo kongera gutanga inzitiramibu urugo ku rundi, hanyuma no tugakomeza iki gikorwa kijyanye no gutera imiti imbere mu mazu kugira ngo ubu buryo bwunganire za nzitiramibu twatanze, ndetse n'ubundi buryo tukangurira abaturage bwo gukoresha nko kwirinda ibizenga by'amazi, murabizi, isuku muri rusange. Umuti ukoreshwa kuva muri 2008 mu kwica umubu utera malaria ni Detametrine, ukaba warasimbuwe n'uwitwa Bendiakab uyu mwaka. Umuyobozi ushinzwe kurwanya malaria muri RBC Emmanuel Hakizimana avuga ko iyi miti itoranywa hakurikijwe ingufu ifite mu kwica umubu urwanya malaria. Yongeyeho ko iyi miti nta ngaruka zikomeye igira ku buzima, ngo kuko ku bantu barenga miliyoni bakoresheje iyi miti 16 aribo bagize utubazo two kuryaryatwa ku mubiri, ariko natwo tugahita dukira. Dona Iyamuremye, Televiziyo y'u Rwanda.